Moçambique sente-se bastante honrado por fazer parte da lista inicial dos países a beneficiar-se do financiamento soft da Organização Mundial de Meteorologia, no qual está contemplada a operacionalização de 4 estações de radiosondagem e 20 estações meteorológicas que farão parte da rede básica de observação global da Organização Mundial de Meteorologia, GBON. O governo de Moçambique desenvolveu um programa denominado Um Distrito, uma Estação Meteorológica, uma iniciativa do presidente de Moçambique, que também é o campeão africano da gestão de desastres e que visa expandir a rede de observações meteorológicas no país e assim melhorar o seu sistema de aviso prévio. Através do Banco Africano de Desenvolvimento, foram mobilizados recursos para a instalação de 3 radares meteorológicos de grande alcance, dos 7 necessários a serem instalados até 2027, para a melhoria do sistema de aviso prévio em Moçambique. De referir que o primeiro desses radares já foi instalado e encontra-se em operação. Moçambique também estabeleceu uma unidade específica para a gestão de cheias e secas, cujo objetivo é estudar e analisar, prever e mapear os riscos hidrológicos. Mais recentemente, foi criada em Moçambique uma comissão científica técnica de mudanças climáticas, composta por especialistas e individualidades de mérito em várias áreas, para assessorar tecnicamente ao governo na prevenção, adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Entendemos nós que a digitalização deve ser parte integrante deste processo para tornar a informação mais inclusiva a custos baixos. Neste contexto, Moçambique já lançou a sua estratégia para aceleração digital e neste momento está em implementação. O sistema de aviso prévio em Moçambique tem mostrado melhorias, comparando, por exemplo, com os efeitos similares, de similar magnitude do ciclone Idai em março de 2019 e com o ciclone tropical Freddy em fevereiro e março de 2023, o número de mortes foi de 603 pessoas contra 183 e o impacto financeiro para a reconstrução pós-ciclone de Idai foi cerca de 3 bilhões de dólares, enquanto que para o Freddy está calculado em 176 milhões de dólares americanos. Gostava de aproveitar esta oportunidade a finalizar para convidar os países do G7, liderados pelo Japão, a ter uma abordagem em que o norte global possa convergir com o sul global através do engajamento célere e pragmático na implementação e apoio financeiro desta importante iniciativa em defesa da existência da humanidade. Minhas senhoras, meus senhores, não podia terminar sem cotar uma expressão de Charles Darwin, na sua teoria sobre a evolução da espécie, e cito: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim o que melhor se adaptar às mudanças. Como país, Moçambique compromete-se a assegurar que a visão do secretário-geral das Nações Unidas seja transformada em realidade por ser um mecanismo efetivo para adaptação às mudanças climáticas. Não poderia terminar sem agradecer, em nome de Moçambique, a Meta Suisse e a Meta France Internacional, entidades que contribuíram com fundos próprios para a interpretação em língua portuguesa neste evento, dado que o português não é ainda uma língua de trabalho das Nações Unidas. Dirijo especial apreço ao professor Talas por estar a liderar com entrega a iniciativa sobre aviso prévio e ação antecipada. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. Thank you very much. Merci beaucoup. Shukran. Arigato.
Thank you, Mr. Minister. We appreciate your intervention and also the work of the President of Mozambique. We now move to a country that's also experiencing significant cyclones, and we're joined, I think, by the Minister of Transport and Meteorology, Mr. Valery Ramon Ravello, who is on the Zoom link, I believe. So if you're there, Minister, you can take the floor. Alors, merci de m'avoir donné la parole. Excellences, messieurs les ministres, Excellences, messieurs les ambassadeurs, Excellences, monsieur le secrétaire général de l'organisation météorologique, honorables délégués, mesdames et messieurs. Tout d'abord, c'est un honneur pour Madagascar, pays qui est malheureusement trop frappé par les aléas climatiques, de pouvoir partager ses points de vue et les attentes du gouvernement de Madagascar vis-à-vis de l'initiative mondiale sur les alertes précoces pour tous. Et je tiens à transmettre les remerciements du gouvernement pour cette invitation de Madagascar à ce dialogue de haut niveau. Au nom du président de la République de Madagascar, son Excellence Monsieur Andrazuel, j'adresse mes remerciements et surtout mes félicitations à son Excellence Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour avoir lancé l'initiative Alerte précoce pour tous, ayant pour objectif de demander que chaque personne sur cette terre soit protégée et particulièrement par les systèmes d'alerte d'ici 5 ans. Nos profondes reconnaissances et remerciements aussi à l'équipe dirigée par l'Organisation météorologique mondiale et son secrétaire général, son Excellence le professeur Petteri Talas, pour avoir élaboré et mis à disposition de la communauté internationale le plan d'action exécutif de l'initiative Alerte précoce pour tous. Madagascar, effectivement, est trop souvent frappé par les aléas climatiques et de par sa position géographique, Madagascar, par rapport à ces aléas qui sont de plus en plus dévastateurs, que sont les cyclones tropicaux, mais aussi les sécheresses et les inondations. La saison cyclonique 2021-2022 a été, par exemple, exceptionnelle et reste à jamais dans la mémoire des Malgaches, car au cours de ces 3 premiers mois de l'année 2022, nous avons eu des perturbations tropicales qui ont touché le pays et on en a eu 6, parmi lesquels les cyclones tropicaux intenses comme Patrai et Eminati. Madagascar n'avait jamais connu autant de phénomènes cycloniques durant une même saison depuis depuis le début de l'ère satellitaire, c'est-à-dire depuis 1967. Au total, ces événements extrêmes ont affecté plus de 570 000 personnes et causé plus de 200 décès selon les informations données par le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes naturelles. En cette année 2023, le cyclone tropical Freddy restera aussi dans la mémoire et dans les annales cycloniques du sud-ouest de l'océan Indien, de par sa longévité et de son va-et-vient sur l'île que nous avons connue. Et puis après, mais le bilan, heureusement, humain a été moins lourd comparé à Batrai et à Eminati. Les dégâts sur les infrastructures et les pertes économiques suite à ces intempéries sont cependant énormes et constituent une entrave majeure aux efforts de développement qui ont été initiés depuis plusieurs années. Les leçons apprises pour Madagascar après les catastrophes d'origine météorologique ces dernières années ont mis en exergue le rôle majeur du service météorologique et hydrologique qui, à mes yeux, constitue trop souvent un enfant pauvre pour le département et dans son rôle également donc dans la chaîne de valeur d'un système d'alerte précoce par la diffusion de prévisions de trajectoires cycloniques, de points d'impact et d'avis de vigilance et d'alerte suffisamment précoces qui contribuent pleinement à protéger la vie de millions de concitoyens à Madagascar, ainsi que leurs biens et leurs moyens de subsistance, mais aussi à anticiper la prise de décision au niveau des autorités nationales, régionales, mais également communautaires, afin de réduire les impacts. Il a été admis qu'un meilleur réseau d'observation
météorologique national et un système de collecte de données nationales et internationales rapides, un système de prévision aux normes garantissant la qualité et la précision et un système de communication et de diffusion efficace de ces informations et l'avis d'alerte météorologique permettrait d'améliorer la prise de décision précoce et les activités de réponse. Madagascar appuie sans réserve l'initiative des Nations Unies pour les alertes précoces pour tous, dont le plan d'action We seem to have lost the connection. You still there, Minister? Okay, we're sorry about that. The connection problem to Madagascar. We may just wait for a second. So I think we'll try to restore the connection, but I think thank you very much, Mr. Minister, for that intervention and showing also how Madagascar is affected by the tropical cyclones and how we need to improve the services. We'll move now just to a panelist, and if you could please keep it to the time because we only have half an hour left. The Minister of Traffic, Transport and Urban Planning of Curaçao and St. Martin. It's a small island state and also affected by extreme weather. So, Mr. Minister, please. Excellencies, let me begin by saying thank you so much for giving me the opportunity to share some creative solution to that we developed in Curaçao. Today, it is a particular honor for me as a founding member of WMO and representative of a small island development state to address this distinguished audience. Curaçao and St. Martin jointly is a member of the WMO. Curaçao and St. Martin are two of the islands in the Caribbean, and they form part of the Kingdom of the Netherlands and has experience of addressing natural disaster, including many violent hurricanes. Curaçao in particular is also an island where many different cultures form islands in the Caribbean Sea, America, Europe, and Middle East are working and living together in harmony. This results in true multiculturalism, which means that in Curaçao, we stand for all, with passion and determination, leaving no one behind. The last major natural disaster occurred in 2010, where Tropical Storm Thomas brought several flash floodings of 200, even 300 millimeters of rainfall in 5 hours in several parts of Curaçao. In this regard, our meteorological department has built creative solutions to complete, for example, the renewal of the meteorological law, an end-to-end impact-based multi-hazard early warning system, tailored service delivered for social media and common alerting protocols. Also, the Curaçao Weather app that won a special WMO prize. Also, a process of management system, and so on. All of this was done with the scarce financial resources, but with passion, partnership with several WMO members, such as USA, Canada, the Netherlands, UK, and Spain. That was the key to success. Your Excellencies, in the end, that is what early warning for all is all about. Early warning for all must ensure that all exposed community have immediate access to timely and accurate information
to save lives and property. In this regard, island states are not passive victims, but rather active solution seekers, as an example of Curaçao demonstrated. Islanders are deeply suffering from natural disaster, but they are also leading the way to sustainable and regenerative future. I believe that the Secretariat can be a vehicle to empower and assist members from small island development states and least developed countries to implement the early warning system for all. Today, I can inform you that Curaçao is very fortunate to have completed the early warning for all system for all with an excellent management group of meteorological department with Dr. Albert Martis as our director. That's why we ask you today for the support for the candidate of the position of Secretary General of the WNO for him. We're going to lose a great director, but I think that WNO will gain a very knowledgeable and capable man in Dr. Albert Martis. We also know that there are still members from the CITES and least developed country that have not completed the process successfully yet. And the matter to us, and we are ready to provide our support in the context of the early warning for all initiative starters by the WMO. Therefore, by building bridges of engagement between the developing and the developed countries, I firmly believe that we will be able to fortify and reclaim our position as at a national level, regional level, and global level. That is WMO we like to see in the future. In closing, as a founder member, Curaçao and St. Martin is committed to share our experience and build creative solutions together with you and lead the WNO Secretariat in the future, where members, especially from the CITES and the least developed country, benefit from international cooperation under the WMO Convention. I would like to ask your support and join us to build a WMO that aims to assist CITES and developing countries with initiatives such as the early warning for all, capacity development and training, because we understand as no other the difficulties encountered by the CITES and the developing countries. I thank you for your support. Thank you.